bosoma yomi ne da otodo do suan oye bosoma otodo oye ibasa wa afimpi mebien onye edonu esia na taseba ade nyame na nadawo ma ndaso ode dafoforo no ode achehe so ya de chain dama na eyidado aba eyidado aba na yenya rehime de sempo akabande plane crash aba oyesan odosi no si so a ababoso odotie do no kwasem o me na anepei momo akwaba na ya mo atenasa Costa Television digital no ya 514 scanner channel 54 ye Go TV do Go TV na ya kanu dodo na la yime de Go TV efike course so sampara na so hina ye de wa wo Go TV na channel no yensa baka oye digital no mo kire channel 54 no dama asunto bebi a wo bia ho na wo takra de sunyane kofodua Accra Tema Kumasi Asinfusu aha donko no fe bebi a wo bia se Go TV ne da me ya kenya de onsabachi oye 54 no do na onam Knet ana Knet wona edwumadine nti yenya digital box p ibidiri ya St Edward ibisunzi ya St Augustine woni na one digital box no abachi oye Costa Television do wodo wo oye channel 22 lamna samneti nemom obahin mobile phone ya okitahin da ani yimde mobile phone ye kro oye Facebook ara ye ko Facebook ara na wonsa aka oye eko Facebook ara wonsa aka Costa Television awo bo motina ba search Costa TV nala baba yawo Setech Costa TV yawo Agro Costa TV na yawo Costa Television Cape Coast yawo Costa TV ni na Facebook platform ni na oye Costa Television tibebo kodu bia musaba ken live and pay na hwe mo rekodo YouTube de no so be type bobo bia Costa Television Cape Coast Agro Costa musaba ka Setech oye Costa Television ni na no musaba kan no na ahwe se ye kese na wofie anampo ebobo ho dako edwumam anamreke se awote kai ma mo hiyan osani ntubu so TV no mfanko nti mobile phone na ko Facebook na ahwe ho na alepe ma yewo bia no edabro kama dama ina ka ye brede ebusia ma mungbe ne yedo ende ye brede za na no afara nkwa ye buoda afara nkwa ye buoda nti ende yaye ejanum nanum afara dom botwetwe nkomo ya hwe cross season no ba na ndado ro mban na ejanum afara fu we tugol bi na ebedi ho nkomo usande wode epona wotum August on wo usande August na namnala waye ma obeye wi de membri mum no choro wodo topum yes da mana jerma afafo aka nti tamu kuchu ebedi nkomo no na ya hwede ma worka 9 na da ye 9 and the person center focus babu akonom ya bo hensam kwa na bi do rekodo finfi manto ogwa na nanka ado no ya hwe na ye de no ho nkomo ye da bro na da menyim no menyim a kireba ba mavi mama akwaba ya hinawe aponum ye ze amina adom da ba da se anso ho ye da cha hen kwa eyo da cha hen kwa ahwazen wo da mi ase ya basom hen man no kwasam o ye dodo yo na yo ma mbi safe ebusia anepe ye fast da ma ansa na eboko motivation no do no ma ye fast da ye fama edwumoko a wona da wo mara we so hina asema ye de edwumoko da ye de bra wono ye fast da fama nti da seda no ye de ma oye Desel gift shop Desel gift shop de ende oye zende ye bohu nyenenua ya no dofo wo hina brabo
nti ma ode ya ende ye charge na ye de kire onuodo na yankodo no ono nti na dessert ode wa hyehyɛ gift no akyɛdze bia wala pede e de kye wodofo no dessert la hyehyɛ na mo hie mo ware wo budget kekebe okito bia dessert fabra na bubu akyɛdze no o me pay oba pass no kama surprise no da kama wodofo no no na ampa waso epenasa ntebusia dessert gift shop wo kekosa wo pedu internet traffic light na so wo pe ho ne dessert wo hye bo modene ko na kaji oye akyade no bi echi ye fa sene bi ma king of the universe the king kong wo building materials biara e besi wudanan o da hwe hu da na papa no hia sunday inde on check on check na den bubu on check na isan onam queen na king of the universe na so ya ma oye wonwen de building materials na odre mo na nkase wetin kan wa so bi ahwe so a wa so ahwe de otabro sanum nti kan imagine cement iron rods na paint papa at the bottom down security doors wala fakahwe nti king of the universe o can call building materials Cape Coast Accra highway no do ebusia wo mandan ko na wombo anaso idu abra fontabu funum new sports stadium just end pepepe abasantenti no so king of the universe asay no ko na mfa building materials no mfa nsom bi onu ye fa sedam ma o ye Nesto Ventures Nesto Ventures de eya benteba eya ketesieba adzekro obama atso wo defi women sayem unketeseyem na biru hu aba for yes papa lokwe gentleman lokwe ona anye de gbe wudana yes mu ne sese wudana makama abenteba na aji wo wo television flash screen gbe ya wala bobo boyin chisi 56 ajin de gwa na 72 de gwa achemu 4 iyi wa ha tanu pay intermediate se no change Costa TV no wa fa no na wa so erebo TV game bi wa the other side ni na ya no kese so no mobile phone to mo connect man you know man Nesto Ventures oye one so the TV no one itum connect phone no zaman na a browse Facebook a browse WhatsApp nya wodo make say na ehwe television because such TV no 4 one side or one side Nesto Ventures fotin na obobo ntane pe call abra Calvary Methodist no proceed pepe Nesto Ventures show ka the fridge ka the electric iron rice cooker gas cooker ni na akaka dibi na Nesto Ventures of Ansom. Ebusian ko oye Solis Bar and Restaurant. Yes. And they pay old time cocoa and our pay coffee. Hot one. That bay I mean 15 minutes son. Yes. But mother na I will call oye Solis Bar and Restaurant. Another woman. Welcome pa nti faster than informal e just na chenchini informal NPA National Petroleum Authority also use gas ne fe wanya akodo sane Solis Bar and Restaurant gas no we use what the bibia nti ayo order na papa movement seconds need ba na ready na wala da abobo ndama akodo nti usafo edmoku na da woman na pay we say na asema them no aba ba yede yamuachi gimedison kono yede boso Costa Television money mix ebusia enyantina mama vi and pay your motivation and pay motivation and the 17th March it's day 76 of 2026 wow nti afia ya shasi ya reprimande nde otodo eduson esia nde 76 years 76 days yes wow yeah nde 76 days
of 2026. Zinkakrakra yereko. Na na pay hem kwanhye sem no, o say. Not every prayer is answered immediately. Sometimes God takes time to prepare the right moment for you. Stay patient and keep your faith. Wow. Not every prayer is answered immediately. Sometimes God takes time to prepare the right moment for you. Stay patient. Wow. And keep your faith. Wow. 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 It's the young papa na yankopon oya no ampepe ho. Nti no odumbe bia yankopon otwende odisesie na nembiri pam no we ya kire. Nti no da inde ibinya otwen ho. Ibinya otwen ho na ajezi de obabam badase nti inye otwen ho mkotin da na oche wujediri ni de oche de nara obabam nti busia ewurabe bi no ima o si yen yankopon ya odi yen kosie ansa na odi yen na beche yes odi yen kosie obesesie yen dam na samnati o se sa abom pe bobo no mbaya ana we bi sade no mbaya ana pe nkrasa same de nyampa boy na yankopan oye ni immediately oye ni prepare na nyampa boy na yankopan oye ni hona ebe na na wosaka de bi nyampa boy na bi wo wa na ode yankopan ba kan no odo hwegu de oye mo wa butuma esom butuma asia no kwasame ebia odzemo wo da membre na ewusia intum nsia ebia odzemo da membre na ewusia ahona wo won cheni na obeyesu akwan sabita feche we hear the now ebisi ankopom oda ma odzemo wa da mo nkoforo ma na adzigenyan usara hona wo bewunya wunyim utima asam nti wo hu wo botem wo yisado hu no wo hu nti ode yankopon sese nya odene ma wa obu hu ada so no wo yisado hu no nti bu da be ne scenario na na hu bibia yimpa no wo fi aba olobo ma edidwuma otedam dem na yankopon ye na ade nti mo hian de ekompa bem na somba ya na akodo atwen nyamina nanyim na mbiri pam no obayewe bisadi na adam maybe edi botchedo nti ebusia one no yen hye na yen kai mu da nyampa boy na yankopan o yin prempren yara odemo ana pe yen kwese sama ye dire mo yi so me fa bisi utamano na nyim pefe de o cheseme a o chaade ma abo patako ne nsenye bi ni yori nkefiri oso no da na wache mo so ne bi abo patako de ne yefiri wache mo patako ye bi a o da ne yefiri abo so bia na sabaka za orhwehwe ansana ewie ya wepe wa akoto na nda ya umbra yaba ye de oye center focus no da che ho do ye ko ba sisi a Mido, Ghana Biana. Oku fa jebi aba besu en fita no pa anya se baby shi. Manga shi. Junior. I'm saying so na for me be there no. Sister Coach pa. It's woni gas. I'm used to the why. My wife. Down yankana wa. Sister Coach. Use gas.
gas ye fast, easy, convenient. Wow. LPG, let me see your hand. Ooh, welcome to Nesto Ventures. Hello, welcome to Nesto Ventures. Hello, welcome to Nesto Ventures. Hello, people, welcome to Nesto Ventures. Hello, people, welcome. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we will deliver. Thank you. Mido, Ghana Biana. Ah, we fight you about this one every time. No pan, I say baby shit. Mangashi. Junior! I'm saying so now for maybe the no. Sister Kospa, it's a winning gas. I'm used to the why. My wife. Down Yankanawa. Ah, Sister Kos. Use gas. Gas ye fast, easy, convenient. Wow. LPG, let me see your hand. Ooh, Enti ebusia mamensamo akwaba mo atenase me Costa Television do de getania 514 channel 54 you go TV do amepay ye center focus resum na ye zinkan ye kegina oye abra asebu kwa mankase mensin mu meche AAK na eho ena wode ntete mapade ama oye mofroma woye nketese mba hona adusua nti na fe baby e ba fa na step na mpemfa wada no oya aba asebu kwa mankase mensin mu ewaba Benedictor Ampofo ono na oya kwanchefo payina oda da Mr. Yano wo oye KAK mecha coordinator na saman da senti potia ono ndo mo da miteti ya da manketese me na anye de ende ya ka oye school numu nsam na da ebefa aba oye da aban rehwehwe na wama nkofo edi huduma nimpo obande mmesiafo mba wodi won be se oye ende abafu computer ya kan wasemi nti wo aba asebu kwa mankasi mensinim no wakere da man titi sonkon wodi ama oye nketesemba
na ni na ye international day a wodere kai oye nkontebu metre mathematics ono na ukegina do na ukegi da modwuma ya wo apio sika oye DA basic school owo abra asebu kwa mankase nensinum na iwababa na data oye nsabchofro bon common nsama okay ni bi ne adia ye 65 years so no na ye celebrate na ye na se ye be ye nyame be ya de ye nya aboa mama ba bra ma ya ICT center ye we chi asaso eye science lab na ye ti ya abra sebu kwa mankase mensin mu wo bra wo ye bam dwumadi sonkon wodere ma oye nketesiema mmoframa no wo aposika DA basic school no damara so na wo se na kai dwumadi so bio wo oye ankwanoma DA basic school damara so na wo ko oye betanya DA basic school wo kedi dwuma no so wodere ma hon na ni nara neche no wo wieye ena hona we diri mu nkonyum wo oye dwumadiri mu no oye ankwanoma DA basic school winya oye 56 point damara na oye asebu DAB basic school wonso winya 47 point apio sika DA basic school wonso winya 44 point damara so na betenya basic school so winya 26 point na iwaba oye coordinator oda dwumadzina no na nsama oditugwa no ebisafo yankohwe bi me de sende we hu se bibia ye fine enti afuto kakra me de ma achechefo ne se the same way and the GS ama IDM IFFF the dead no kwala no ape mat no the same way na ye fa nkwa classroom mat no omo ma sa mentality ne se edin enti ye ma omo hu se enye din by the way we approach things. Kena and collage ya mata ye digina omuso no. Those kind of things no. Ye njai na ye mfa se ba ha se no. Ye hu se learning material. Wo de che mata la ne ti ase ntem. Enti no me advice ne se. Ye huna mbofra no with the maths. Na enye lively and fun because maths fun. iti ewaba awa mateda nasama odoto enyim na mpemfu a wokan meche achechefa wokobo medumedi no krodo no wono so wo mabedi nsem to go ya madam Mary Kujo na so odinsem to go ehwe da madam Mary Kujo no so okan ni bi mama ka tira achechefu nyina de sayete nkontabu na asia no ya za obia ye dada asem po roba he ni nsem na woba na ye de abai gina wono do 2 times 2 no edo on ma he ni prepare answer na kumetu aba ho na so de ya agurudi na o de fa aguru mu nka nanyi beba no hodo na ma on to menyero wetu mu aye nti ma bisra pa nyi da achechefu obotu ma aboa mofra no emma wore ya nkontaibu no wo ye various classrooms a nkontaibu no aye nika ama wada pede de biara obey ye nkontabu no ho adwuma mpo ansa na wada na yana mami kase wiye no na ana aba Pixon ono na oye checheyi wo oye abra sebu kwa mankase mensi no meche asoye no fa wo hwe oye nkuntebu mathematics no mami ana aba Pixon no so odensem tugwa Mathematics is used in almost every innovation or invention. Men can quenchira, but the phone so kita heni, but there is example there. Mathematics knows one concern. Yan computers na laptops are you using in ara or mathematics. And then abroad the baby about what's our friend AI. Artificial intelligence. Brilliance in mathematics. Ozaye adwen a osha machine. Into smart day, okay, bibi brawa.
obutum wakaye za abro. Mathematics yezi kuman yezi yanyama bebre. Say oyana say abanzi bibi rebrehen. Na yeya chechefo ana school fo mofrana yefa kan yene adwuma ye homa tehia no tumpuna oye mathematics. Na aban ohwe no kanyen no okekanya wobubo otetu bifi no hu de ampa osade mzi ngwado do dem mzi books do dam mzi dam mzi ko moyi se yehye mo ha yerba kaka ye de nkunta kuzi so kanwa ya oru yeye na jumedi kriya oye eba we tesi wode wodre kai oye nkuntebu wo oman Ghana na sompo wiadin fa ne na no wo commander Edna Egwafu ebo mensin mu no de jira chirim MA Basic School awon na woji ta wonwa ase de obegina na we didam afide na wa hye fa chinchinan na afide na ase no na kwanchefu pay na oda jira chirim metre MA Basic School ano pesi jira chirim MA Basic School ano yana maame Pamford amma jemfu a ode nsam to go chemi de ende nsam pi anandi yepi na okodo wo oye abefu ntintan da se erekoho na kiti djuma na se ama wonya nda ho a bohwebohwe na ndem pi akafa aba na computer ni na no se wonsaka na yesuku na yin za wo fe laboratory ana computer lab intum face classroom awusua de ho bebe mpo na moframa na said nti ni sunsu andan de omoboa na wetum na wesi oye computer lab ama obande woroko na moframa ekusua computer no bibiara na wunyim za ana wunyim bibia woroko owo aye Pamford amagimfo ne nsama okan bi ne abia yeye ebi 65 years nti no na ye celebrate na yeye na se de be ya nyame be ya de nya aboa amada bua na ye ICT center ye we chi asaso eye science lab na ye ti ya na ye wi a kala na be na do science lesson ama be practical work edu ICT ama be ICT ye wo computers na so yin ni ba bia ye di binti ama teacher for no kofa ba classroom se na e bo ho na nsi ye se ti ni ye ni di bi na ye bo ho ban na fe so kala no mo ti di shia de ko wani fi se global world na ye on ICT ya na science ni di di bi o se ya me ya don ye nya bo afo be kwai ya bo ama di so ani adi so afo ni na jubedina sino otun safra banka chepeyina ohwe commander Edna Egwafu ebo mensin no do honorable Ismail Zagon Sayid odina nyam kataj mednechi na ho na naso olututafre beyimbom dirma abatan ya awofo de se bibi otina mbokoda oda awofo so do onsem aban be na afomede ma otibiaran aban busom na dam oye computer laboratory otina no aban ewie no kwakwa na odama peshi jira chirum mensin mu amona adusua ewie peye honorable Ismail Zagun Sayid na so nsama okay no ibi ndaso abitinya wakaya abefo it is we celebrate them afi next was the computer lab sam na odaba na ofeta yaba computer sam yami azuma intama next year yaba gele yebe jira ha we celebrate na akoponi 20 area ICT center. Mother teacher Kwasi as a chair Oyazin, Senior Butara, 18 chair, Mufamazi. Matatas, member former, one moment they will share the winter TV in the chair, winter Yasin Kwai. You focus when you books home. The Mibed Anchi, you will be able to get ministers. Oh, yeah, many pair. Next week, Mama West Department. Baba Adano, no, I'm very estimate. Now, you have to go for that. Ilo tu ya bua, ya mabuko tu ya computer, tu ya original.
na honorable Ismail Zagun say the kase wie you know assembly member Osha Bantuma Electoral area do honorable Wisdom Mensa na so adomdom no de nyom kete echi de oya opeyina Osha Electoral area no doje odo oboa ma jubudo otedam okodo na no no ka de sende ende ya obi obutumpu bia wo musumu no computer kanwa oyeye nti computer de oya de ohia pa na mom inye computer na sukulu fu won fu computer nkwa classroom na mom hia da odoboko computer lab wedi oda dam laboratory ka sort dem ndi odo wo ina wo hwe na wusi honorable Wisdom Mensa no so no sama oken ebe ni ikuno kasa de non tutu basa na nya sam basa yen yetu ko mezi nkomo resume de hunu de inde abo yasa yawum kuma no tutu na za o mo yi media social media do ha go nti ama obi na de obaka na buku ni ama wonti de video ayende mbra yedi kono wo school ko na family mo be ya media no pay attention ama won su awo ko gudu eno ay kasa don't that so master say orba awo ko si gudu eno ay kasa because awo ko bi ni wo wa aya mo ko no ko abansi de ma won ko ni kiyo ko jeni de mo ko no ko si ya da bi on them si gudu eno ay kasa sintra owo de mo ko no wo hu nya won ko biara wo ba ko do gudu nyamboa adabo mu na wo za abo mo ko no mo ko mbo won na nya no so Bobohe ni tanu mo ni akasese nkoko ni azimboa bibi tuno wo era bo support mo kuma no wo akoni bibi eti yefi nsamdo na yanko nsamfufrom yefi KEA na yaba University of Cape Coast meche UCC na eho na wa ye demencheche kuya so Jema oye misafudam kude ende yareka oye IT ni nara computer ya na mroba yama yepe de sei obo huja abuafo wona hihete no ode be metwe ni sonko a ote demi wo hwe na waye wodema adusuefo no osande ende sa inkita dami computer no ncheche ni media oya no waseten oya tena pa de bibi otedam no ebeye na ewuraba onti dom yina honanyum na oma kwan de bibi otedam no wohwehwe nkrofo no ma kire sukulufo kwan a wofodo wosua abafu computer no wunyimje ma obokodo oloba wodere kan we yibe femi na no yaye nsabchofo nyi ewuraba no bonkomo na da no so oken ibe. The reason why I get the program way back up me, and maybe a chairman na a International Women's Day, and nothing me a gift again. Until say, okay, why don't we give the women IT training? I didn't know a man or IT training our campus. Say nebeya or mobile me use for omo gain. Entiana yete women in IT a boot camp, a 1 week boot camp for women. Enti yede ba app sinebeya omobenya addition huno data analysis mo coding mo ade nancy etum pompa wo abonten so ade ema young men ne young women ni bisika so enya de boni bia na ye make sure say ye ma no training sinebeya dachi omobenya sonfa so a ombetime de ama afofron so aka ho enter na yede women in IT ne ba app na se na be ya omobehu the ethical usage of AI. When say AI ne de aba betna yenchen ene yente inti say ka say ye free ye de bia itinerary ni mo a emboa inti with Amalitech also na omo training say na betimi use no in the right way omo betimi use no for their own perusal enfa asembia emba plagiarism bia emba
Enti the American about IT nkrofoni momode ye adebone ne ye. Se oman ni be ye ya ifriye enti ese ye na ye this ya adwen no eba together. Sine be ya se o adwen obetime dia robi obi a o adwen obetime dia frodi obi a o bra so yembra together sine be ya ye betime di ape ejuma ama young ones na ewo around no because oko abrochiman mu a omuhu se o ye good or sa aspect ni mu a omo ye den omo chewo ben omo sine be ya obetire enkrofo obetire omo police ne kra say na oh say ni enti ebanisa na ejuma eyeden ekoso enti ye na yembra on board sine be ya yebetimi ama sa adwen no IT fraud momo fraud ne sanyoma no eso betwa na yebetimi use for adepa ama oman no Ewaba Fredeka Bebe Oziki ono na oya Grasag Gender Commission ono na etinenkan na cheche nya wodi dwodin fa no do na oche mo from na do so samchofi no bonkomo na kono fa do ye ne cheche no da no so odutugwa no ye hwebi juma ye di ye ne Grasag UCC enkabom ye women in tech boot camp ama ye nuanom ma na almost enye nimje wo digital literacy mo ene AI na data analytics mo na ye hesa adwuma die ya yemfa AI akoye bibia sese ewiase afana nyina eno ana obia didi ne dwuma enti sanka bomyi anase sa addition na training ya ye de bo mo se de be ya ebe encourage omo na omotumi e de aye omo research ye se ye ma any co research ho a ebe boa ye nyina as oman na ama yen enioma akwanim in terms of technology ni ade so dwumadi ne tofa nyina no ye hwe AI you can say maybe a twem na nyina ye nioma you can say manual but to say no because of a lot of automation ni ade nti AI baby bia ehun hia pa say obi biara ade ne ho be hye no esua if you say enkane no na we ode bana na ya ade na ode 2 hours na ya ade AI by eboa ma utimi you see a lot of like less time we use time ketu e bi de ade bebre eboa ya ma utimi use yeah time no so for other productive things nti ya no de ade also bi ade ne ho hye ye guso a ye di ho komo se aka ebenya students bi abenya sa akonya we na we the first program I nti me sure say as time goes on no ebetimi atwe mama obi anya so mfaso afutu amede bema obi biara ne say ewum say computer by na technology by abeboa ye nyina abeboa obi biara me amegina ha ya boa me pa na emu mfaso no de bebre na yenya mu mfaso no so yenim say obonefo no de ebia obefa kwati fan bi na odi wia so nti awose ye boy ho ban so enkankan sa mobile money fraud ni sa nyama also obon ho ban na se obi ka se mano o password ana bibia awose o make sure say wo sani pakọ na o ma o se fa password ebra na se bibi no hwehwem ye ansan enokra ampo no ye nya advisable say o de sa nyama ni na obedan edi tin ye fe bibi data privacy make sure say all the time no the media be do o phone so and answer the bia no be keeping it private na nuanom ketese madusua fa wo UCC na wunyam faso papa wo oye da madusua okrodo no no wonso wonye Coastal Television che wona enyije na da wusua yin no wakanfo na wo de made sempemprenya ba na idu atere mo ba mentene getesia untuntalo ma wonye wa adwende onye je mede ya dan je ya debi nti wonso won sama wo kan no ye hwebi although oye embassy a full program next program now it's about AI, it's about digital literacy and also data analysis.
ehwe mbre aye wo mi a oye modern era. The modern era and BBI ye abefo nyimzi na abefo okende ntentan no do ndi na okende wo di enim ha. So ehwe the modern era no so the majority of those who are participating in it in aye being full and the mum now where ndom a we enim wom na obehia ohia so dem be so baba on board and be part of the movement, and even not just consumers but also part of the developers of this modern era technologies, of which the artificial intelligence is part of. And see, I'm here to advocate or to empower many Anum Oba program. In fact, the Women's Commissioner for Grasak National and also Grasak UCC Women's Commissioner, like oye program sonko kese a ode aba wode empower besiafonma wa join AI ne de oye tool a oboan maye and works na emum akaka artificial intelligence no or limitations bebre nti ayen nimpa no I use AI no before I use AI no for work be hours no or they make sure that nyimzi wo medam work no mu onye dem a obaka ka dem a enim hwe na yede wa adwena wo bibia little AI no do there on your work no mu ono bendam a na enye and use AI no ye na AI no is just a tool to help us dem obey betumi ayen work in tentam na ya submit here papa and oil manage there even currently from the SHS level no where elective ICT so that from ashasana no audition of one say nam the modern era no here papa there were the ICT in besham of one say ono them no say with SHS no ba university oma abefo nyimzi na no tools no use in yezen like computers, mobile phones, na internet no. Transition is very smooth. Until you hear papa there, what the ICT no be kind education in who In the boot camp here, where man be be one masifia most we use digital technologies, a bit to the phone, laptops, I no. One me to me who DP into to me use me day me research impo abrayo academic institution. We no man I use ye be here, ye work. The submit yen thesis into wapa betchen wama in DP account into see me to me use ye abra main coin from do another hobby amba I'm using so to the me to me they am working in temp ma me rain temp into waba buampa so they are the fufra waba tete no ni ho but you see I na assume no wafan artificial intelligence waba obeboa hen into ono ntre there be fano verbatim to the shusha maybe who need the work now or boama it to me your working in them on your no be replace now why you work now more but oboa me to me shusha nyame bim ebi wo ho a picture bim po a shusha enye bi wo baby aje de bi wo ekọ baby fufu na ekotwa na so AI abe ekbo picture ni din share na we info na aba Emonde tum the actual working now contem in stemming so why show different papers man panka different institutions na Kenya dam information but AI inti ebo shema na odi abro fefefe inti ono dam no bo ma work no otumi kwanim tentem na so enyeme bi wo ho a hwe ya obetum dem from do aba ono so management for institution one jintu inti watch hen how ebetum use na ya ye ni ye ya yemfa from do biamba betuma ye na edi nkan wo ye na agihiem enye opa dan mi bisano asempo de ebu mepe picture for aponche no de bodombrem nti AI ne de
though ya artificial intelligence ba oni nyansa ono guess keke no wa ma wade e pe no de amo nti ono dam no se awa e de ebo prompt na shim na de hwehwe no o de intelligent na o ye nimpa na ye use no ye na adwum mebu ya send am technology nti ele bo na ahwe ye na aye ni ye dam no information e hia no ono na de bro so ehwe etoboa na akenka ni ye I go through and the modern mo na para morika no oye no kwar onye dem a ebetum am information bi oye bad kra e de kwa wo beti poto ba enyim nyanse ya yetumi reason no so the information ne ba ehwehwe ma na ehu oye no kwar na afefrim na verify na dey I work no na ebusia yadi oye center for constitutional bewe ya enda ya brada nti oye ejanom afrodom no honada na oye wonda sunkun ade na yekupe mu oye ekwan ye aforukro na ekwan su yekro a oka ogwa metropolitan assembly ho coastal television yenjibedu sunkun ya atwede community connect dami ikupe mu ekwan na nkomotwetwe na da okrodi na meyeta ase de ekwan ikroni na wondi dem de mbroba yama wonu dwumedi bo wiepeye mbroba yama ejuma sam ayeye kra kotoboto no bokodo wa ekwan no obi hiama aban de aban boko na wakaye London Beach awon mo kana awon de owo ma awon wakan demo ipempe ya su kekos metropolitan assembly CCMA why sise de abanda don na etwomokọ no wa you need telephone da obe see defense udam hon na ta obe da obe ya mbaba obe sha awbo apono ban no nka ban na apono be budwuru nkofo no dan usana mfie ba se bi abase no kọ no apono be fie budwuru dan no krai boka ya ya hosam wa ekwan nti so tena moda na banda do na etwoma da mesihye no odo gudiri mudwuma no aba wo be da medwuma no akonu moment no nketese wa asema ne debi inyo na yehwehwe ampara so na nanom support won wo pam contract na onko na nye ono na wo hwe ko sa television kupe mo wo da debi mo pam contract bia wo pam ndama na mo we hia asema anyi de obey see defense with them ebusia yankwa akwere nkwhwe bra coastal television community connect ikupe mu no nanu da woka se opomu no se wampamu no wasam yehwe bi akwan ya fa eduma no akofom kra o senda sensi a yentum yempia wa yampa no yenko enkafa na mamba abibia oda yekọ yedwuru mawure yedwuru gwa yekọ sekure na da okaka ho ne sentin de merika se waye baby a mawure anyamanya wotum dwuru ho nka no yabaka nde baby wakan wase waye baby ti da wafa nkofo wanyan ho anyame a wudwuru ho gwa so waye bi ho ntine dam waka kwana hye waka kwanko na hye kwa yenye baby enwir ntine na waye asam kasa amanyampa na sayesi aka so ahwe gwa se aka fro kro ho an gwa na akwan abekam na wafam ya ho ho twutwu yi nti ya kan wona wade hia amanga se wade kopoda na ya kwan na gwa nti se akwan na gwa na se akwan ne ntumi empia wa ha ye nkopo a ya da ho yan nti sisia hia de papa yin de awode abana obombade na oye baby anyama ye botum ye pia ya ko na ya bani ye gbadwuru ha ma ya ko anam ye de ba besiafo wato na adom so abekrom ha wo be ifa de sisia we no gwai we no mowre akwan de ya chiri mukura yanka ho nti abanda ma do tira abana wangwa na aban wan ya hwe wan fa ma kwan yan pa no hon epo abasora ma dan bi ho a epo na aka nti ma obe yan de wo ye defense wall bi na see defense na with the bo dan na all consume no ho ban ana yan so ya hwe ya sesi ara onam da ya ka mientum ya manjuru ha mo ye nti o ya de kakra bi o mo mbade na won hwe nara ho na hiala akwane de ya da abu ntami won hwe nya abu na kwan o consume kakra na nti won to ado no fa ye baby man na ba break water man ya mo otum bi nti ada ohia na yin na no na ya kana wa gba hia do nti da no wa ba de
defense on no bo abaye ana so abanda so no tira mata na wan sisa na mahanda ana no ntonka na ya adani na nko ma obayin ya pe landing beach o sanda be je wa baya ati no hanara waya ahwe baba hwa ma adana wo nyina wa ye safe nti meyehu mo waya nyina meyehu yi ogwa waya ndami ogwa adana wo mpa na opole kufa kwa nyina ye bohu nda ahwe abasha wo nyina mo ayama nti dama so na akwanzen waya wadama nyina nya adana wo konsumi na ahwe aba abasha nti ye pe landing beach no waya no mayan mo waya yin de ye yim de warbaye sea defense no no na echiri ye hu nda sea defense mowre the way gwedi so waye sisiara ombo akwan landing beach wa bagwana mowra wa ma akwan yan kwan ya bra papa nti so tedamada you there landing beach so waya ahwiaba obahye ikro no nase ho nti yan ohwa adana wa kwapumun sa landing beach waya mahena mo tibia ahwiaba baba sha dan nachi ono nti na ya hwe ya kada mom wan ya landing beach mo won fa mayan wa ben so yin pe info atenase ya kan mayo ajitum damta me kan ya wati nti wabashasi wababa ma ya tenase ne yen wuda me ya kan damdam ya yanda so wabashasa anyan so contributions nkaka ya ba ya da abo bia ya ba ne ya da abo na yen hu yanda contractor we be jona ri adwuma mpanfunu yen hu ho anu nti na ma faman abandam nti na ida abandam mafama abandam mafama na ho so agina de damada sa London sa sea defense and wabaya wa makoro se na kwan yen za nyi landing beach so wanya ma yen da wanya hwe meka siru de mese yaka egwa mansini a akwan na yeda egwa na wieyi akwan na egwa na ya afarikuro nti se yegida medwuma yo ha mansin yebotum yen bibi wa mpano ya jeje tu bi ha yeda aboa egwa mansini nti awoda abana wa yen hia de ma wanya ma yen wanya hwe ma akwan ani de adani waye break water bi ugwe waye bi so omowuri wa ma asocha albehin kwem ha yintum first nko na nyama be ye bi na ne ba se nimpo mutum dura nka kakra wuzi de medwume de me nyama ni na we fi kwem ha se wi dwumadi yiri dia so ha wuchima mobu nu kwem ha yiti eyipa ina wokọ na satida nka no na nche oda efi bi to bi ukwa bi butu hye no bata sin mu yipa ina wazen ekọ sente yipa bi ayi kwem ha ana me ye fi dwuma na wa sen ti de malika ye twa na mmar ya ko empi ho menye da abana wa abaso ko ye yiri nkita wa maban de odo ba yela ni beach wo de mahen o sente de anyan wan di wa na efo he da yela ni beach ana oba ye mahen na anyan su gutumi ye dwura na ye yin skin bi na da hwe mo fraba o sente de free education wa da ba gani na akwan se ye trans yu de ye yam fasuom fasu ni ye wo mi de o mo fraba ni sa wo ni no mi fe edwuma ne ya ba ye na wo ko school ya mo sika wo da ko tell na wo da to books ye edwuma ne ye nti na ye kira wo da atene wa ba no fa ba ya wo ni no mi fi amfa faso ba anso se wa ye ye lambi chi amen na wo funi na wo tini kwem ha abiri na wo bo hwe wo mo fraba because ba tare efi kwem ha ekọ secondary ekọ takradi ekọ nkra na ja abofra ma wo ma ne nam ha abofra na nso no nko school a eyiye nti wo da mo fraba ni ya wa ya asansafo wo ni nam kwem ha anam ye break water ya mpa yi ye twa na mbar ye da do MC ni ye edwuma ajitum wo ba hye bibia ase ne yimda abanu twema abanu zo abadu na oteado na so mpanyimfo ya mpanda MC wa be ye twa anambare ya akono ho na so wo twa anambare wa abenye ho ye yina di nkita ho wa fe engineers wina wa aba ya trase ne wo trase za won wo ya ma akono manan anya no na anya no yoro hwehwe won wo se de we ye break water ade so nya break water o we ye landing beach break water mo we ye mu a an wa say ikura this as a break water we ya twuyimbo na wo twu sisa wo ntum ntwu ha ala chere wa ati chokrowi na mo se wa ya landing beach no ha anu mo ogbogbo hen am yetumi ne yakoye yim because de bia wo be ka chere won de ape abana ya azudu afa ma kwan man na ya landing beach na be ka chere ada akun ya afa nkem gofofo na mo ya landing beach no fa ma ya o santa sa landing beach ma ya na leli police station ya ibutumi ajiska de police station ade bia na the baby wi abana ma kan chere na ya ye because landing beach ya ada kuma ya kuma papa nti sa abana baby bia de manyi kwem ha da agunu na lukugbe nkwa kwa na ye nko arabaka to so wade bia nwa ye nko se wanka to so ye break water edu anya amena why de ade bia wale ya mo na ade na nda wa komado wole mu wodi ban ne za de mezi ban so ye wachi waza wode mu abaka ho ida na elefe eze yi nti akoni ye ye za de obaba ye break water waza ma he elbi say na MP ya to abama ni wie ko yin simda amfo na bia ni fin simda mpanyimfo ya afa kongudu bia ro ni bi nyan ne ya kan ya so da che sentire na no so baba hye bo de abre wa ye break water wa ye bodanfo
nti na baba be papa nti se papa na so wa bana amado a o da baba be because this a cabinet minister no wo twa da o da dem ati o baba be na se baba na baba mutira twa da no twa na da oboto abansa no aba ebia yin nzi ne o sentre da ne mpanyimfo be o me yata ase de edwuma na wo ye nsisi sara ayabanda da o na di sika no drawing ya da to nti se abanda da o na di sika no drawing da to na se wo sa aba hye bodo baba be papa da nti o da wo so akọ parliament na kaka bibi na wo so da o zana do na wo ye yin ya zana wo ma hen nti se yin ya da na se na hye wa ta mo so oboto aba na baba da ayar ya twa no okona mi bi aba yin hu na yin nzi ne ye because se yin nzi ne ye nti woto aba menyin wa aba adani ya wo hye dwumadi ase e demonstration kakra me fi de MPT amba mpo yin makras ayan trasen kan mpanyimfu e bia ho asem no wo kan mati moto anamba wo kisi dem MPM anga bi nche heda za no baba ka che heda ya boto aba yento aba man nti ebisam na mpanyimfu yeto anamba bebri MC ya ndasofo ya akọ no mpene ba asa no so yin bi che mpene ba asa ade wa aba yin nkitawudi be esoni na yin edi nkitaw ni na yin hwehwe nti se alkada mpanyimfu yeto anamba wo kon ho bebri wo ya break water no akọni na ya asem ya pelani beach ndema ebuso penyin kan oya da hwe baba na be nde ba se na no kwa medu be mi tu anamba ekwa MC wo kafa engineer bako wan se me de se wo ya lani beach ni ma ya he ba ka ye bisu ana ya na no so ka che na se ala ba ka bisu akwan ba ka wo ye bien se da me da yanko akro na wo no ka ye lani beach ni ma ya ho afi wan asem ni ne juno wo ba be na 1 kilometer we ni ugwe na waza ba ha ana ya se 1 kilometer da na no 1 kilometer na nkasa wo fa ye break water wo fa ma hen ana na yero hwe nti se wakada wo ya adi biala ma hen akwana na ya se ya ye mpin anu ko jena na bobo de ye nta asika pembra wo hela ni beach ni what mama hen wa mpam contract na onko contract na ba me ye ne kase no mo ata ase de abaye adwuma na obasa wa obu an mfefu e ye tumi na ye hia ma na wa cheche mte wo pede wo ye na akere won na nche wa mpam na nche oho enti ma ye na abaye na manfo wo bode nye de ngi no na ma mpanyimfu ne yambra ansa wa paman ya mpaman na tuado ya mpaman ha da nyi eduma na ye nje na mpanyimfu ne mbra na hu nde za anu ye na mpanyimfu enyima anu na ama wo bokojan so bokojan so wo chie mi cho na wunya abotar wo so wunya abotar ama wa ntuado da wo twa na mpanyimfu na ba na nkitawudi bi a wudi ma wo ye hafa bi ma yan wotum wa ya ma yan nti ya mpaman eti emsafu akɔne mpanyimfo wɔn asɛm da aya afɔduma nbɛ aya agyanuma afɔfo wɔn asɛm yi akɔne mpanyimfo na yɛbisa dɛ nti akɔne mpanyimfo wɔn kɛn mmerante ne nketesi a wɔwɔ mbɛbun anaasɔ konkoro no la ɔyɛ nokɔrɔ dɛ landing beach wɔhwɛ break water wɔhwɛ anaasi defense yɛn hwɛ baaho so wɔkɛ ono odoko hwe base wo okrom hanyame wo okro wotu ntonze mo e bia wa atu na atu mechade nyipin roboto se ya de hamodwure ha nche dam ayi atire me abokode ma e bia no ato yeso le pe mesiafo aso won kantan wo kwagna wo kotonam wo kugu wo kotonam onso se yo London beach wa nche de ma de atire me ala nche ayi maru nche yeso ni nche hamugu ha ama afọ kantana aba afọ chance aba ayi human ba bitu na bi wa chone megbe okroima I this is your habnasi aye we yin so na your habnasi ukro bi ha mudi bi habnasi se nya habnasi anche boto de ya mugu ha nti ya me bi ayin tum ndura nti aha na ba hwe ya pepepel that him say Europe ya ba hwe ya pel because of ba hwe hu ntum hu anama amun de ba na nsu ntum hu anama amun nti ya say abande azaba ya ma ya me hu boto na de oboto London beach na adam hen
na de maye osi wodu gwa hwem he de ma see defense wodu gwa hwem he wodu gwa hwem ha ayen nka hwe ayen so problem bia ya basan so he ha na ye de ho yewom and office one dam ayi ati dem wo ya me ma to kwan kaka afalon plan ya modu do ho se ya first so chiba bitum we fia wodu be dey potential ho inde we de ma zin ga wodu ho an on polo wan ye yo so ye wodu ho no ha so china ndi bu atu potential ho inde de ma ho na we si sa da no ho wa gba fata wa ye ya chede sisa wa wonya asase pam wa brodo nti de ma na enso so ye de ma zin ma he na ade no wo bubu ho ni na you say asase mo asan so yesisi adan why the bad man asase am power to asase won asase baban ya ambo she ahe anu ya oba yo amba ina ba yo nti ase aban de ye hawan de omba mazin da ndem bridge na amfa me na the bad is an odugu ha ananu ayen pancho yi man out afa wo ko to ko wa ba wa kan ya guti a je ko yo to na wa to ma ga ta ya so what o kana no sa ye bridge no waliyan and beach no waliyan so awa ba no gina wona adorare ya da madina amani sa adorare no pro kada no pawo bubu dan sa na awra no gina adina aye da amani ti sa adin ale ya na kada no pawo bu adan na aye na adin atama ya ma eyiye gina he medan bubu nyamina dom mo wo foso aye gipade da amama no so den no so eribubu e ka ho pa na momia no ne yehwe ya gini ukro ne daachi ehu him mo fama ana him nkodoe ne him bi wa daachi mo beye wo bedidi anu nti na maye yi yellow blow landing beach hu nti landing beach ya da yere hwehwe pa o sende so abano tuma ye landing beach na me hena in fact NDC kura amal me NDC mpanyfu ni bi wadi yehwombo so tuma ye che wadi yehwo ba pa nti o hwehwe ne hwehwe ne pa no me no wan ya me hena MC no bi asam yes NDC defense adofo akwan man ya akwan ko ya bada ho waacha papa na nyanya mahina wa aka echi asande mpani di yen won nantu pon bido maya won kan nta afi ma nche maya ban ya peda wo ya bibi wa zama hen yana bisa na ye bisa wan ya mahen sisi akro ye kumi de ya yi hu tabia awa asande olokwo enti wadan ye ni ja chama yana ya tonadu he aya mamza mamutubi mpogu asande wonto nti sa mobobo se mpona mazekwata ade ne ba asana yimpa ikwam he nti wonto nti se waye de madene mahena nyama buju kwam ha mutomi mokom tomates na obi baba agbotobi mamoso manya bi ahwem mafama na nyanamba wo school nti ya sa won pa aban amboshe na ya na bisedi mahan amanya so mbambai ya ho atwen na hiwa anum na wututu kwan wo kwa echirechi wotuma adan han ama ya tumi yebu amani ma desadenyen papa ida waya London bridge ni maya sanda me safo ye wo kom ha na ya ble ya sha ya shan ha da ya kwadena ya shan ha da ya kom wure sa waya mahana ya man kakra mo posi sa wuntumi njuri ha nti ya se waya mahana ya man kakra mo po wuntumi njuri wona wazo kwato ba wona wazi enyitenga fu na wuntumi njuri na ya so ya wontan ama ya azo ha wonto ya bra papa sa wufi wona mba ya zo si wa kapimbra obufi wo wa bansa wontan ya azi ti waya mahana baby nti no da manom yes right land beach na adano me yo aba me na aka wo so be ma ya mubutu mo dwura nti yesra wanya men so anya men moza anu obedu pa ye ba pam onudu sanda yan so na ye de school himo school nti yesra won won be land beach kakra na men mo ya men kakra na ya mubu dwura won be ye men nti ma so me da wanase yaso yada aso bo so ba ja aso aso merka sakakra asama wa wan de basu me ye friend ya mekanya mam kitadi enum ebi wo sekendi ebi wo edina sisi mutu yimpa bara ba se mutu yimpa mo wakure wokotone na ma na wabi na ewe ejuma ya fofujuma
na wala wi anyama baby wo kudu dia wi so baby sia wa fa mi fe wa ba ma yen po ya wa ma ho chira kase na wa ba kuro yim ne kuro yi so 1978 nyama dwiri ha mo fra ma ku wi bi wo so bo so taza na bia na djuma lo kodo esi se ya afofo menyinfo yi bi bia nkodo ehu nti ya basre da ban da bia ye bonizi na aban da bia ye bonizi ko ku da bia ye bonizi yi yesra ne papa yi ko nu ma ye ban yi ye adwuma ye mesiafo yi ye adwuma ye boye ho mazo so eyi patrol ska adani September ye wo wala adna ma ahinu fra he ye koye wala ye adna nya wu na musum kura bi na namle bi sabo hu de na yiru tuba ye nya man ye za ko hinu fa ye kwanyi yiye nto wora ye panichaw ni je yin ma ye so ni ye ba na so say ye wodila nti bia na baba na wa enwo so baba bujiri ha ma zipiele lo hwe wo krom ha lo ton lo hwe wo ba wo school ele yin yele yin biala ye tubi ya ye nti ye basra ban ye basra mpanyimfu dasa wa aba wa zo sa ba kabliji da wa pere wa ye mahena black water kakre da wa pere wa ye mahena ye sra hwan ye panu ya mabagu ha papa awon po ba wa yin yer kasi biara wa wi amahen nti ye sra hwan wa mblai wa mbre wa ba ye mahena prempre yala mama wanje ntu ho ma ya kanya mama wanje ngu ho na won kan na mpeni bi abotu bi tab ababa ye ntu o sa abotu tab wa zo sha da ababa ye ntu da ye ba ne nem ye de no bubu na yiwuwa ye ba ko akada nti yesre wambla na wamba ye bibia won fa mahen na mpuntu mble kurom ha amanya so ye bohu zina yakada sanye de ma bani ya sanye de mun KOFI ya na ti ye kwenye enyim mosoma asamaye medasi eti ebusia dam na akwan adehye wanye ikromuni na ona hawa wo me yenjina do na yemfa center focus ni family weyi yana yomba yaba yaje do bakati abakan sanda bede anapa no yetitine yon kakakra edamo yankwa besisia ebusia ma yesere mu akwa ba ye mu atena sem Coastal television do da we ka tana pod na no pay why crowd sheshe ma vi ye den dire sase do we ka ten na me le boko first it's your friend in sase for daily graphic ya for graphic ebusia ye di do we ka ten na pod sumwa and pay da abogbodo wa oye daily graphic se ehwe no soro wa anoda ayawo sama osi watama every national akobofo menyi pebien so dabo ti ma
abodo goyim ya kan wasama kaka imporo wewe na emu kotoku ebo kotoku wayo asoya ohwe ekoduma do Ministry of Food and Agriculture won audit bi awoye chere da mu emu kotoku ebo kotoku ya wayo na oyiwe sha 2 ghost companies no we choose no we choose 24 million Ghana cedis 24 million no chere bi wo 2.4 billion nkani sika 2.4 billion only a ghost company so o chere mu company we nsamafu yin Ghana okay ndo chere the miskan wuchie madam company wa supply him daman anambwa nti emu mbag nkotoku ebro nkotoku a no bosom dam no bo osum da meyi na no companies are supply no why bo achi binije Ghana da benda me yimu question ebuso enti asama do boka tederi graphic ade pay odobe maybe it so do the national choir na national enquirer enyim ho yem papa omampen Dramani Mahama ne mfonyi eda ho na eyi na oye mbebu na wowo oman mu wo bo hen mampen na about papa amde na nsem ye say security recruitment no nsensam na eyi na ye papa president oza abade won share na won fa edom ni binkan na eyi na ama mbebu no papa ma wo bo hen papa omampen na about ehwa so na oza aba national enquirer enyim ho the former chairman for MPP Ura Freddie Blay no so no ho akọ edwem wasn't akoto oye abanu kukum na the case has been adjourned to April 9 na Obasanjo Alfred Assembly Bill nti pepe akọ sesa ESS remand remand yeah remand o to remand na ahe anti April 9 no nti emfa na be pene basa yeah na abasamba anka sampra ko yeah but so financial loss nti wa benum ya de yeah eyi wa so na ozaba yan papa oye IGP no fonyi eda ho na work 10 arranged over Kumasi the damwiwi nsensem ya wa chi binuma no so wazo ho no so ekọ de wonka yi wona no 10 wazo wonka court why 10 Kumasi wi nsemi won so won hu bom mu papa na wazo ho akọ pocho yen shodo emshia manyamfa oye the insight the obakata no insight be na no ode America man pay no friend that to Trump from name no friend that to na ode Bank of Ghana kwanche for pay no friend that to na Bank of Ghana no na so ode be ne seguna pompom rusu na be mensu nche ibu hu nanyim umupa abasam na obos la be nche Ghana be bi nche afafa economy arikoyade nche oye the sisiale bowo Middle East kunyo lube asama to Ghana pa ono na wa friend oye disinflation progress onya mwa oman Ghana usana nche be Ghana pepedo yeduade nche bi nkaka mbakam isa kaka bakam abaka Ghana ndansa nso a na hene economy no obuhuru bab ekinya soro ho masama abagana nkwafa we so hama Dr. Ernest Oforisapon no fe da oye the insight num na no asama orekan de what challenge oye Radford Univ when college graduating to become job creators sana na premier kachira then the university na for sense so do from them yeduma ye because eduma pi oh ayi kra ko laptop no do eduma pi wo ho ntana Dr. Oforisapon or the challenge drama or yeah addition yo mama fa the Hawk newspaper and so the Hawk newspaper enyim ho madam o 16 months rent
4-year fees. Magdana. Yeah. Yeah. You. And you have so na other bar. We did nothing wrong. Good board insists. Good board in some open that try person kwan. Also one year share. Ayo. I saw also Dr. Jinapo no for you the whole. No, the wire cylinder imports be. Now, them cylinder imports na Jinapo chemu there. Onyaza obobwa ntini na obeye fi ho. Na wa hwemo man Ghana yankasa yadze ye ho. Enyim ho so na IGP no for you so da ha. 1 year of your hono. Nya papa and my IGP with 1 year. Intelligence led policing redefines crime fighting. Msichede obey and the pi akodo no 1 year. No 1 year I will upgrade na and muhum nkaripo. You want to show susu I will tell them shodo bana babu IGP with that fekol. Yeah. We are much now on my social media. Every say you know what you are for about all local vista. There be a paper for and I check on an airword. Share. I better be a paper. Wow. It's a local vista. Vista also there. I'm not going to answer papa. Only precubo from Kum. Na impedient washing one qua odem. Oman pension to man Mahama. One more quan was a soldier for an answer that for an arm put bamboo for the day. Once and one farm meant here 40,000. That's it. Once and four. Now, Kofi Mass and be saying there into Besson, why are arrangement and no button forms. Well, someone's in woman that into bed and one from one, so be a fill forms with the details. Into woods and now one number, maybe I will be out into a protocol, man, a protocol. A man paying us, and I show the protocol. Into bed that. What about far from one? Better one from one. Maybe, and no question will be there. What about the one from the number? Mamma can't buy some for your baby over there, qualify. Because I'm the actor, said I want to work when I have disqualified. A number until disqualify from the phone qualify. At every be missing them. But only be missing them. Man, book it too. Anna, into best not to form, sir. You see, that one form so. 1 ton of forms, not so forms and 1 ton of that. My be interview. No, I fail. My be interview. And you are calling me disqualified. Tell me some fata. And say, not from you. Are you from you? From into from I must not be interviewed from a maid man. A man paying us. No man paying us. Maybe you shall yank come in. Or man gonna eat with the middle. Bully, let's have some now pee in a castle double. Maybe and someone for me for film. Bob Woodman or your discipline work. Mabuana. Yeah. You could determine car. I'm at a sum up with the yet. What's okay, America? Mamma, some can Market social man pass. Mamma gets my see. If you come to Tinyalo, Kinqua. I want to be a woman, Mutuba Suji, Mutuba police, Mutuba Navy, Mutuba Federal officer, Mutuba Navy officer. Come on, go home. Call him for free. Now, you're there, sorry, 40,000 once a number. Into the man, you're now, I have no message of what are you talking about? You get a point I'm making. But maybe a project, Shamefree and Muki. National Sama, Yeriki. What's that? Because you put up on the S there, on some fata. Or you disqualified. If you now all by your own to me yet. You put on to Yegman, and friend on the Yegman, or by another year. On them there, a Jima I as or man. Or from one out over. So in Sabaka, Abaka will be general, no that for 40,000. What on forms? 1 ton of forms. What's what on the dado? Maybe. Why under dado? It's they are calling them back to come and take their job.
o na wo for back bio because wo exams na catch na pass medical na ya na pass when we mama can't was in feel mama you there ame mo hwe adwuma criteria and process no nye there about forms you a book for medical examination nti we a wan kasa wo training bia wo be ya wa ya kan no wa mo appointment na wo so wo fa bi na wo jebi na wona wo ja ho no do so sem na wo fa ho me da se na man panyin na hye there uji na ba susudua do una wudi yi da mun kofrin fi be there on qualify susudua obi gina dey there exam sa wo kira we anemboa susudua obi gina there body selection one qualify susudua obi gina dey there medical selection and medical examination one qualify anemboa it's really mususudua nyina dey wie na mo atase there one qualify e na san from no we ya be ma those are not qualified within 3 days 4 days we are qualified Ghana tebi ama penon ko no say mle bio inya for the time no for na I am yewo but I want to say edwuma no so de edwuma no da utuku akwem no on na ebisa ho asam nti so nya bandama o de so de fun pay for obi bi ya no so ma pay makwan madam 40,000 was from within ahonala work the management in the training examination and often within them I'm telling you so you man we go oh no say so I'm telling you security service we go Ghana oh good e ahona wo from one wo basa mo for training mu bio wo from one that no say you me dan professional friend e mo ta se be onko obasa wa da wa from or different language that you are disqualified okay you get the point I'm making asa me can get my see I catch madam and some for tell me so je nti mon kofie inde be ba se tra from madam ma qualify ya na me kan me sambra igina ba abasusu dua do ntiro chere so tere madana no so de fun payfo no onye military security payfo a we disqualify kofi ya we akotwefo ya be safre de ozomba fa training abana so work from back it's from back mama security no one separate training mu bio o be say do afo training it's be say there the one kofna 40,000 about forms ana one to forms na to forms what am the no good I mean ketu na what disqualify no for better selection what disqualify medicals what disqualify exams what disqualify nta ba di bi no wa nta na quarter forms for na kay exams for okay medicals zede menjin zede no basana abadi menjin zede no basana abadi because all but that is going to be a very long process me for no wa from the door yo ebisafo nkoma yi di nine me yimala mutu de no ni eri etekita the workout local vista but so the ya chere na arishe ya de wutu do message na bia Facebook do da ba na so ya mo kwana amotofo no so ye dwuma da ano onfanto men na ya hwese ya bofre no ya ina atomo a che na adwe o man panyin de wo makwan na won fa yin po 40,000 security service into 40,000 on your faculty the whole security service into prisons navy armed forces air force immigration prison prisons police you know any fire service into no when you work yan bambo edwuma no and security service no into them 40,000 when you work no come no chere ndey we bu pay me da mon ko fon what disqualify ahu nyina nti ye bi se de
obasana ton form sa na so wan ton form sa na o chede susudua a ugina do wo de pom de menu anam wo nje susudua papa do yes nti o chede bambo adwuma no kululu bambo adwuma no kalebule bambo adwuma no katasere proye owom yes nti no obasana ton form si bia wa na nso ebi se da form so na he na water no wi ano so da ba nkomo no mu wa nda ya da ya fafu nkomo maybe ever do baka tamsiero am the embedding mamfa kro insoldo mamfa women and leadership dam krata the bokata and insoldo empower inform transform na bodinin women and leadership intenyim ho na ozaba on cherry am the da mpo poem dam bills microfinance na wako iraba benefit waka jihoniska ma waye zawadzi yenan inti government must act now. Bills microcredit officials assault mother over 300 series debt. Government must act now. Tolo ya tire watch. Nti watch mun ya de ya hwe de chase. Ni tire mbi se o de Christian tete yo no IGP ni 1 year. Ihunde. Enyo nti obaka ka chon. So watch we nti ni 1 year ni ihunde. Why adwuma? What's an excuse for female genital mutilation? Female genital mutilation. The means so we can. But take the room the one way. It's one of which is smart way. Try to go away. Abba. And Tagana, the be possible. SMEs, SMEs, inti injuman kakramban. Enyim house no other first lady. Commissions renovated Animal Health Center to improve healthcare access. Inti yan mame Laudina Mahama new for yin order here. Animal Health Center wako no waka renovation works wo Emma health center no we jina na do papa ya mame ya bana bado the way to edit them juman ama Ayima Health Center nti ono nye za muzibo wi yan bewe nti yamfa kwa na ebie okay yamfa kwa bia nti odo na okay the worker to some of them no mu ye do papa the spider okay spider no se Labram Musa ena wa bonzi 2025 oye UH champion no fayi na odo one yeah eba na asa also control spending or face classes international asama or kachre or control spending spending madasi inyo nti wo one offended wonu gwa wuri di god board asama no working e na no nsaba ba episode office ko wo no veti kawa sika wo that one na yana mami or kachre good board for there one expenses in control and now so there one kwado no we are we be jemble baba na we be yan on am proud to pay yes one asamka enyim wana chema wontu na asam da yeah chema wontu ni na court order there ni no case no the crime chema wontu mi has a case njomo mi na no on di ya no nko no nkija hona ontotuna no wada asama to da awo akyere wa akode asama na wada to do no case baby iyo hwan wie iyo hwan wie na akyere wa akyere asirmu de mi ya ni nti mususura asama no wombombu baden kye okwada asama no no case no you see yama yene aloya for no wada hen din yonko na ya no di baby a na oda yan kasa sunara asama ato hen no ye pe baby yetna na ye di hinti bo ba no kon bi se ne de nti moru kodi mama pain mo lawyer richemi ma so mo so medan onu no nyim mbred
na man kasa so na ma oboko onum ntuma so so medem no kwase mo yimi de se oyebi a etaiji kota kona ba nseni wo ho ehun empire challenge ababra ho aseboko na eje ho ama iwe no wi obi so ase ni ya na wi ya nan se go jaji no to no yimpa oboto na so mu da ampa asemerikan mo tin wi na wadam na ato ho nti wadam na to american oni emran so sedam yan ne dat ni yehuma yabaye yo asam na ne American about recruitment no aso onye emprempren asam na President Mahama Recon President John Dramani Mahama has directed that the security services recruitment process be expanded, increasing the number of recruits from 20,000 to 40,000 over a 4-year period. A 4-year? Yeah. Into the market out there, into the more 4 years, that's all. What's not on forms? Baby, ma baby, I'm phenomenal. Obasa wa ton forms. Okay. Asa mrekan no. No wansa na ton forms a. On me bi sere wansa na ton forms a. Awan na what one qualify na eba for ni bi wa na. No, so was ton forms. Okay, mantase. On your one. What ton forms wa manyi pano kwan de. On san ku determine ka. Wa manyi pano kwan de on san ka ye medicals. It's the mere wa be. Awu biara. What you should do am wo dan qualify no. Sasi ye training. Okay. Sasi bobo ho. Matiase. Asama America mo dey fi bayin. It is what the matter. E no na me what disqualify na bad na what disqualify. E bia mo body selection. My tattoo bi wo mo. O dey immediate mo pe. Na mo tattoo me pegu. Atase. E bia ma ho odzen no. Mo tu twa me kewe me da ho mo shiro. Ntolo mususu me didi. Okay. Yes, all of us made the DA. All right. All of us map with the DA. The man next time I'm more to forms. Na next time move from there, Mankaya body selection. Mankaya medicals no me there. The man be no other message Madisiano. Massadician as you. Amazing so what the Yamana man personal. I feel more my pass as some American baby sitting. Okay. Mom ekra me pede hina hwefo wanyeme ya adwene de anda na ye kan wasam wato no form se anu mbri mechi nyimpa he na wofa ho ntafia o mampe na se wo for 20,000 form so bottom 18,000 no wa for 20,000 no we just 600,000 we chi bi wana asambisa mpe for we yae tu abi de ubakate. Oh, that Hindu for a cook bay. It's a some man for the Obacate overseer our World Bank and now World Ghana for one about the war or your economic 10 round. Economic 10 around them. World Bank for World Ghana for about the papa overseer and for or the Abba fe. Now, what's the issue in the movie abese see wo fun wonu mu na managing directors fun ahead of oye eminent reshuffle still out me iyo ababa into sincerely okay the matter the match see wo fun wonu awuna wa mbo eduman won di dem no ye managing directors won di dem da ubi ma na won yim nti ibi no won fayin no da toto mo bia ne de bi no mfa yi so for you go abodin e and for no go there wetin abodin why not it's bi no mfa yi no buan no boka table the bay e bi say the chronicle that bucket lemon no yin attorney general ato also withdraw your report from parliament or face me in court. Oh, get your one. No, get at the force. At the force in there. Report to what I got to the civil government. Okay, if you are we share or court. See, get your money but I got to the chronicle. The book at good board. A rest of the feeling for in the dark. I saw Ninchana na also what can
27.5 million oye geographical deal wa abado no nti no so no fayin odebo na gamanche eyo House of Chiefs in the way to out oye abada Publampu ayo international ma oye 24 news is Shatawale no fayin or that one na us there I will die in US and yes Shatawale or the work no for that no fayin or that one us I will die in US sindawa bagana bu on piano akasa kase bia into work no for that no fayin da one 24 news mo the bayin we refuse to return all on bagana bio number Ghana bio na chebidi finance minister 7 years 7 and 8 some months it be 7 years it be wa wukuru na brela lemba abasma ba okay to bagana fu budi ojo okay me fa Ghanaian Times so Ghanaian Times to you na Ghanaian Times nenyim ho na odaba the water crisis bia orokodo na tamale ho no na so water crisis keep kosi ampo your problem insure dan ya di ntwem bi ante so ala pra insumba insumba nti the residents depend on unsafe sources ayedzan papa nti insuna omba watamale ho no ama sisi ahona timemufa wotso nyina insha we use nyina onye unsafe sources na wodi iyedwuma enyim hara so na wodi aba expert warn of food price hike over humus closure chama want me ordered to open defense in illegal mining trial ntizira meken naran nsam no order nankasa so oshena okaniye 2 dead as light aircraft crashes in Tama. And the video is being recorded. And when they be assembly scene, school be ho. Yeah. It's a share. They were not parents. What's they make? You know when you there. Aha. Family be one work. Yeah. What's they make? And then they were no work on Puna. No suppose no you. Because I'm sure ya epimobile we betima before. Na mo fama nsi susa. Aha. Nti na oche dem hona what's na play no mun. Ehomom na sabiwa. Fofi anto atama. Boy no osi. But not private aircraft. Aha. Them na what's about to go? Report obey no. Aha. Or private aircraft. Nti na oye hu de mpe bien. Ehona wo play no mun. Wo so dwe. Oya ho papa. Ebusha the Obaka news guide taba kadichiba foforoba news guide Africa issue foforo foforo no so waba na nenyim wo no o the cocoa board CEO one de men shado nkom obokopie obokopie eti news guide abem odem asaba da ba no ode kokwe kwafe what do 30% more over world market price 33 but yeah. That's it 33% more demand not world market price yeah now without to kwafo do nte kwafo unsom na wonse yansampa MPA wada senda botu goda ansa so a no petrol or snake jibe benchan kanu gina 17 per liter MP as some of that by America or the Doboka News Guide Africa name Bank of Ghana kwanchefu paying no Dr. Siama no fayin no other one na ono si MPC faces or complicated policy nti no so no fayin no other but one man paying the man ma wa share bambo eduma na won fa nkofon with no fayin na to for daily searchlight mama fan so do daily searchlight enyim ho disabled with no jobs demo coming watch on 24th March watch nti yenya anu ma sabio kan wonye adwuma ye watch bebe na we school but wonye adwuma ye watch nti wo so wo be demonstration pa na ozetia
na wa hwehwe no question wem da enuanumi aban bi be no obon dweti okay dweti obon no physical hye wonsem na enum odo ko aseye a o madam enuanom no wenye dwum ne bia ne bososo a aseye ne etua ho ka meche highway Ghana Highway Authority tobutin ne de enuanom no na eja wadda won kakakra nti wo run shift bi kwa napa bi akwanyabe bi akwanyabe mbi na bi jem anfan ni bi ebeyo dama choye fe damembe no so obae no yehu de be nanom da wosesade yanka no kwama yehu apart from them malfie mo from ya webugu nkram wo yeyi apart from that nzi ehu de bi ti hwilim olupiama o traffic mu osesade bio wapa ho intiri won de mu no po wa char kra nti odenche yidi gbe ye wie na 1st January wo de mu nti by this time we gbe to butam homa watano also odi na to na watum say awe nyantie so Freddie Blair remanded over land dispute that American no paper kronum no or land dispute yeah nti was no kwatwirim remanded nti was no kwatwirim till 9th April na was on Basan Aba Court Abezinas akwada about helicopter crash in Tema claims 2 lives asaso samso ba obutum wa apply bail obutu wa apply bail na bia casualties oda ho menyima ala so kwa wa apply bail da osana da na mbraneti mbranechire say the first time I watch ni da on apply bail with the moment ebia na watch nana na wakora ya nsam no wa yi ya wa bende o ya no ontum o mane bail okay nsam chire the mud the pini basin okutwa no ho na akokora okutwa the pini basin yamu ayo yo UCG rolls out corporate strategy to enhance operations and revenue collection into UCG was the shebi agwa akwani man wana was ka won was the budget honiska if you want ho into ono na anepe oye the daily searchlight of the bay yanko ebusia ya batu ya do na the archives na chiefs archives abi asende oda baba enyima ha no nokwani wama IGP eno onye Asuwasi MP anwe bi na kwhwe nyanko nim bodo boka tani chain na the boka tani na Muhammad direct oya increase in security recruitment to 40,000 nti enyane me bi do ba hwe nyanko nim masa ba fahin oso ba fahin na waka asawe na honorable Osakoto na so akekele ache NDC chairman over employment remarks on men nti Osakoto wa kana adwunda ache oye chairman ased nkatia o fe dube no feyin do galamsey and here nti no so land minister na so wa launch them no some trouble against galamsey today nti no so no de obono ne helicopter ko bofoma yimpe bin wa hwe wan kwan oda boto the archives nim yankolo yo mamamfa Patriot Press na enyim ho yan papa baumia na onye oseche mensabonsu wonu foyin na odai na is all kind of NPP chose the first person as 2018 enti amde nkoma words na amde nkonfo kansam dan sha oseche mensabonsu na baba as running mate yeah wow nti na wa pay ho na ebien ma other Patriot na nyima hai ana pay nti ona na the combination su nya bad the combination nya bad na question o mi there say yehwe the background of oseche mensabonsu why am be shebugwenye baya menyim ho wa baya majority leader wa baya minority leader you know what's up okay you know what's up nti say obey running meter ofata okay na mom mukwa nkomo ne bende nti ono na
Patriots and the pay aka ho asem na yi wa so oze JFK ni mfonyin so da ha JFK ye oye NPP one general secretary yes ona na oze mfonyin aba also become a member of the Elephant family today nti NPP unveils sweeping digital membership nti one new registration na warrior uguru this year online uguru pa aha nti obi a opedo ye bibia no ekwan ni na akaye wodze poor public sector pay fuels corruption yan papa kofo na reka say nti also abena adwuma fo san ntia won nka ye ya ono na ye corruption no ota aban nti yan papa kofo na ono so odzene sam ato enyim ho na pay na ya hwe enyim ho so a minority for what can be Akufo-Addo government left 1 billion for NHIS claims NHIS claims nti yan papa Akufo-Addo before answer no bokwan oja da miska no to minority for no work say le won fenchi a oye NHIS ka biara o papa Akufo asmo kai ya papa Akufo minority no work ayo so we get the miska no to nya le won fenchi NHIS say sha the kawa no chance sabu nti ono na an pay Patriot press otherwise de ebi was waboko ebushama mo fa delegate ntuado na an pay do boka to ba numu nsam yedo numu nsam yedo papa na eso wo na good board fo won nsam we shia oye won nuanom oye GGSA na wa ka bom ayankofa fefefe no mfeyin odaso won na security service recruitment ya na owura minority leader also put medical exercise on ice ntaso it's minority also guess now yeah minority it's put medical exercise on ice minimadi watching pay basa over dollar counterfeit yeah KOFI didi na so watch one would didi o na no watch one na nche watch one ba would didi okay to yere watch one ba me pa chere would didi ya che na nda ho kopo ayemi court wa ba want to answer galamsey charges nti ebusia one edobere ya na de ma fa kuri insure the catalyst no de ba amna ko fok cancel de oral na ndc wo ba ben mu na wo de tugan is dead won hu de wo oye adwuma but extra was nkofo ndc MPP fo won fonyi egu ha wo che de who says oral is dead here are 14 more hot cases heading to court so oral is not dead yeah nti ye fen say na mo hwe de mo fe ya mo twetwe mfonye gu ho pa mfonye gu mo mo bia de oh nice ana na ne pe ka that's a fine man ozbey na be se ka ho nya be se bi shem girl nyimne nti who says oral is dead oral is not dead oral is not dead nti 14 year ogu he was one na bokokot ayo nti my fancy ebusia ye drisi na ya ba ya wo ya ba ye de nkomo twetwe ndabede ejanuma afa wo nkomo no ye de abra ma bi ye kwe abaka bi ma yankomra ebusia ma yankomra sisi ya nda yankomra ye ba ya ba sha yankomo twetwe na se